amanda akobeki so Siyacela bakwethu sicela omama uJabengweni akahlehla hlehle omama babo abakhokheli hlala abakhokheli kuqala siyacela nihlehle kancane bomama ngabe sicela ukuthi bahlehle omama badedele abakhokheli kuqala hlala abakhokheli kuqala ngokujwayelekile nje singayifundile lento sesiyayazi ukuthi bengizothola sicela sidedele abakhokheli kuqala bahlehle omama ingakho abathende zawenza abamabili siyacela ngandla wethu nibe nomusa kithi ngithethele nje omama benu ngokujwayelekile kade likhulu inkosi yokunibusisa iyakunikhumbula futhi siyacela ngandla wethu siyacela qhubeka baba okorosha awuphiphe Kau amanda aku sanibona etendeni socela mhlambe ukuba baqale abafundisi basithandazele bese siqalisa indaba yeprogram ukuswela indawo ikona kusibanga enkingeni sesikakiwe hayi sengomkhipha omncane lokhu kufanele ngikwedlulise ngenze umthandazo sonke la saceda ukwenza umthandazo wasebudlelwano ngabuya ngezana abavangeli bebebona ngaphakathi ngingekho bathi ngiyiphi ubaba umvangeli ujele bengihleli naye la kodwa simase kungaphakathi sebesebenzisa manje umfundisi kodwa ngikho bathi athanda kodwa ngifuna la endini enibona futhi abavangeli sokuyibo okuyibona esebehola manje umkhokheli basebenzisa umfundisi endaweni yami cha kufanele ngikhulume lena kufanele ngikhulume lena uba
uma ngisuka kuwona lomhlaba omdala ngizohamba anginojabula uJesu uzongingenisa ngale endaweni lapho ngophumula uma ngisuka kuwona umhlaba omdala ngizohamba Kanye sosibisi uyaqelakala ngapha uphuthume nje uze la ijuze kuleli tende liyelo uma ngisuka awu socela mhlambe kuba manje ubaba umfundisi uKhanyi asivulele ngomkhuleko ukuze sizoqala uhlelo lwethu angiyena umphathi ohlelo ngibambile uyeza uphethe uhlelo usabambekile kancane endleleni mayifika ngizobe sengishenqa ayibonge inkosi Kokheli o ingwele ukuthandaza baba oluthando lwasezulwini wena okhona la emhlabeni futhi nasezulwini ukhona baba sisenkonzweni yomkhokheli oyingcwele ngicela kube uwe uNkulunkulu wezulu nomhlaba othandazakho Shembe ingcwele ngoba akekho omunye umuntu ongavula esangweni umkhokheli angene ngaphandle kwakho Shembe ingcwele nyazi lwezulu iba khona ke baba emsebenzini umkhokheli kube ukuthula kwasezulwini uphumela wayelinda
kanti wenzela ukuthi uhambo lwakhe lusuke linda luze ekhaya. Ngalokho ke baba busisa baba wonke lo msebenzi ngomusa nohlonishembe kuzoba phakathi. Amen. Ayiwe sihambi ungesabi awuzobeletha akuthiko ayiwe sihambi kunomzuzu nakulesi sikhathi senkonzweni ikamkhokheli ayibonkosi kunomzuzu lo umkhokheli makusuke kuhamba umgcotshwa ikakhulukazi engathi kungaba nomhlabelelo simkhaphe ngomhlabelelo. Ngizofisa ke ukubiza kancane iprogram yami ukuze osohlelweni azizwe ukuthi ungena kusiphi isikhala amakunini ebesondela naye ilungiselele. Njengamanje sesivulile ngomkhuleko Khadlo bande kaShrabel kakhulu ngisacela ukusukuma ngimfishane khona ukungibanga namalimi ngingixolele ngiyaxolisa kumele abantu abadala kodwa isimo sisho njalo ukuze kuzoqhubeka kahle umsebenzi ngendlela mawuhleli phansi kuma konke ngizocela ukuthi njengoba sesivulile ngomkhuleko kuzoba khona ozokwamukela ihambeli aphinda akhulumele nomndeni lo kuzobe kuwubhuti umbuyiseni jele ozokhulumela umndeni wakwaPhela umbangele MPPela ozokhulumela umakhelwane uMr H Ndwandwe uGwanza kube okhulumela amadodakazi akhe uSisimbali jele kube okhulumela amadodana akhe kuzoba ubhuti Ziphe jele ngixolele ke mangabe kukhona inegama ndika umfundisi kwabazokhuluma anazi kodwa ngizocela ukufundisha njengoba libhaliwe ningangibeki icala nalabo engibabiza uma kukhona abantu abadala bangixolele indlela okubhalwe ngayo ohlelweni nami engibiza ngayo ngifunda nje uhlelo iphepha kube okhulumela amadodana akhe ngithe kuzoba ubhuti uZiphe jele kube okhulumela abazukulu uLondeka jele okhulumela abakoti bakhe uMakhimba jele okhulumela abakwamkhwenyana ubaba uMsimanga okhulumela abakhwenyana ubaba uMsimanga okhulumela amakhwe ezinsizwa zabajele abanginikangake bese kuba khona okhulumela amabandla asendaweni umfundisi Cele okhulumela iThula Sizwe Temple umshumeli uShandu okhulumela amaNazaretha kwaHlabisa umvangeli Phijele okhulumela abakokheli naye bengakatholi ukuthi umkhokheli bani kube ukufundwa komlando wakhe uzofundwa umfundo jele kube yizwi lenkosi elizoba esizophiwa umfundisi uButhelezi wasesiphiweni kube inkonzo yezipho kube umnikelo kube amazwi okubonga nezimemezelo ngoba umfundisi injalo nje lento yami ngizocela ukuthi mhlambe ukuze sizizwe singakhulekile sicele ozosamukela ozokumukela ihambeli zethu aphinde azothatha indima yokukhulumela umndeni okuzoba ubhuti umbuyiseni jele ayibonge Nkosi. Khaya lihle khaya lami mangingene esangweni mangisiphu
khayelihle angike amami zikho umuze uwe khaye angibingelele bonke abakhona phakathi kwalendlu abafundisi bami abakhona la ingceku zenkosi ngokwehlukahlukana kwazo ngibingelele iphathimandla esinazo la ngokuhlukahlukana kwazo ngibingelele omama bethu esinabo lapha ngaphakathi kwaleli tende ngibingelele abafowethu nodadewethu abakhona la bese ngibingelela umphakathi wonke ohlanganyelene kanye nathi namhlanje ngithi ngiyanibingelela egameni lenkosi akukuningi ngemphathi ohlelo engizokusho la okwami ukuthi ngiqale ngidlulisa amazwi okwamukela ngizothi ke njoba ngeke ngabalula ngisabingelela inkonzo kaMama le esizizwa sibusiseke kakhulu ukuthi kule nkonzo noma ibe phakathi nesonto kodwa siyabuka ukuthi isizwe sonke sikaNgoja nabo bonke abebekhonza nomama kanye nomphakathi wonke nezihambeli zonke zibe nathi nangalolu suku ngizothi ke ngiyanamukela nonke eniphakathi kwale nkonzo yale nkosikazi yaleli khaya nginemukela ngisho ngithi sizizwa sifudumele uma ningaphakathi kwale magceke akwajele bese ngithi ke ngapha ngasohlangothini lwasekhaya umuntu nje ngeke akufihla ukuthi sishayeke kakhulu ngokudlula emhlabeni kaMama inkosikazi ke le yenye yamakhosikazi akhona kwaJele abeyimele indawo yawo yokuba umama bekuthi mangabe kunezinto ezenzekayo emndenini ngoba umndeni wasekhaya ke mkhulu kakhulu bekuthi mangabe kukhona okukhona sazi ukuthi ukhona uMantshangasi uzothi mayisengenile kubonakala futhi usengenile khona lapho esengenile futhi uma kukhona ongahambi kahle ubengashoni lena le akusho ukuthi cha ke la engathi kuyagejeka ngakho ke ukukhulumela nje umndeni ngisho ngithi sishayekile impela kuzothi mangabe kuhlanganwa ingabe kuhlangana ngobuhle noma kuhlangana ngobubi bese kuba khona le ndawo la osefuna khona umuntu asho ukuthi cha engathi niyageja la kumele nenze nje bantu benkosi kuningi umuntu abengakusho kuningi angakukhuluma ngalentokazi lena esayiphiwa abasemgazini kodwa ngenxa yesikhathi sizothi nje ukho konke ke sekwenzekile thina ke la sifundisa ukuthi ukhona la ukhala khona njengoba enele lapha nje ulale kahle yebo khona kungadida kwabanye abantu ukuthi umuntu ohamba enkonzweni angabuyi kodwa thina sikuthatha ngokuthi yiso leli lihambele emsebenzini wakhe
ngakho lokho kuyasikhulula kakhulu sithi sithi sikhala sibe sibuya nganeno sithi hayi nangu umuntu oyaziyo indlela yakhe okusele ke sekusele kithi ukuthi thina senza njani mphathi wohlelo ngibonge kakhulu ngaleli thuba ngingakahlali nje phansi ngizophinde ngithi bazalwane benkosi sibonga kakhulu sibonga siphezi ngabe ngenza iphutha mangakudlulisa lokho ukuthi selokhu uvele lo mbiko ingcezu zenkosi ingena idedelana zizosiqinisa idolo sikubonga kakhulu lokho ningadinwa nangomuso nikwenze nakwabanye amen lokhala iqilungu iqilongo luhamela bengizocela ke kube ubaba umvangeli ubiyela njengamanje ozongena esikhaleni lapha sokukhulumela bababiyela embibiyeni ubaba umvangeli ayibonge Nkosi Phakama bami kaBheka uhlelo wengcwele ngiyabonga mphathi wohlelo lingelele obaba abafundisi lingelele abavangeli lingelele abashumayeli lingelele abakhokheli benkosi lingelele abakhona amahlelo wonke akhona amabandla wonke akhona abagcotshwa bonke nabakhona amahlelo ehlukahlukene ngithobeke kakhulu phakathi kwenu abantwana basezulwini ngifikela nginokwesaba kodwa njengamanje uma kusekuseni khona into oyibuke unosizi kodwa ukhona isisho esithi khona labantu abafishana ukuthiwa amashayina uma ezokwenza into noma ekala into noma umuthi imvamisa bafishane kodwa uma bekala umuthi bayawugenca umuthi bese bewulalisa phansi bese bewukala kahle ukuthi ubude bawungakanani njengamanje ngoba sila ngizizwa ukube kuyekuthiwa kuyagiywa esifeni ngabe ngiyagiya ngiyele udadewethu mina ke ngicela ukuqondisa phakathi kwenu nonke nikhona ukuthi akusiyo udadewethu mina umama ngifike kuyena ngina 14 years ngahlala kulo 14 years ngingawuboni lo muzi onjena nje ngineqhaza engalibamba wakhiwa lo muzi sekunganeni bami umuntu engambuka ngidelele nje kuba khona kwalo muzi ngineqhaza nami ngisale ngedwa la ngabe zitha ngiyathokoza kakhulu ngicela ukusho ukuthi la eduze kwami sengihlezi ingakho ngithi ngizizwa senginesibindi ngoba la eduze kwami khona ubaba umfowabo wenkosi yakithi ogelweni umfuka sibhedla nisidla amadodo umfuka xamalaza kuphuma amakhaya sengizizwe
ngizizwe ngigcwala uma ngibona iphela umfundisi wami ngayibona ukuthi angedwa sodwa ngicela usukumele imoto iveze izandla la ikhona yonke cela melimoto shaya veze izandla la ngikhona no melimoto ngicela iveze izandla ngicela melimoto iveze izandla hayi ngiyabona mfundisi lapho ngicela melimoto iveze izandla nibone nje ukuthi uhafala endlini imelimoto sihamba nenkosi yakithi nendlunkulu yakithi khona umama uMdlulati ngimbona lapha ona la nangu umfowabo wenkosi yakithi agoqele bakubonta umhlanje nibone nje batwana basezulu ukuthi asilutho kodwa ngelinye ilanga ngeke umuntu ongelutho abonakala evutho uthi adewethu ubhala incwadi ezweni labahlalisi akaganelanga la ukuthi adewethu waganela kwaNongoma la ngangikhulele khona le ndodo beyiganele bekuyindoda ibithula nansi emva kwami yayibekwa yithi lapha yayithula wayesebenzana nami lo baba phakamisa isandla ndobe ezithi angibone ukulanda mlando ekuthiwa ngikhulumele umndeni baba besebenza eKhinoshi nalo baba ngangingafice behlezi ndawonye ebhentshini abantu ngabazi naseKhinoshi eMbokoteni akwakwenziwa khona umanyolo fertilizer umanyolo yimoba ngisho ukuthi kuthe makuqhamuka laba bantu bakithi eMelmoth ngaqala sayibona siwumndeni uthawu kanti uthathu wethu ubhala incwadi engaka ngibona abavangeli mangithi ngiyababheka hey ngibona abashumayo mangithi ngiyababheka hayi ngibona amanazareti mangithi ngiyababheka ngibona umphakathi owayegqokile ingubo emhlophe ngithi ngiyababheka angathi ngizothini noma fanele ngijabule noma fanele ngikhale angisenalo-ke linosizi bantwana basezulwini sengaba nonyazi izolo bengibeka insizwa yami ngake kulezi intaba ngale athi sikhuluma naye izolo udadewethu lo bekhuluma ngesonto mhla ka-31 lo seyithule ngijabulile uma ngingena la ekhaya ngifisile ukumbona ndaba ezitha umphathi wohlelo ngifisile ukumbona lokho engikusho angazi ngokufanele ngingisho noma lokhu ngikhuluma okufanele ngingisho ngoba kuzokuhlala ngizodla ithuba kodwa nje ayisikhona Melmoth ikhona ayinto efike ngijabulisa ayikhona Melmoth umphathi wohlelo cha-ke mina ngikhulumela umndeni wakithi kodwa ngikhulumela iMelmoth angisakhulumela umndeni manje sengisukile emndenini ngibonge noma ngithonjwa ukuthi ngikhulumela iMelmoth ngikhulumela iMelmoth kuba ukhulumehlo amancane lokho kaphansi enhlanga yakho hayi sengivese ngagcwala nje kwalaphela usizi bekade lungiphethe nakuthanda belungiphethe lusiphethe njengomndeni hayi kodwa sevese sabona amanazareta nje sabona sembatha ingubo emhlophe nje inhliziyo zathi inkosi hamba dadewethu hey impunyelo hayi impunyelo tabelela hayi bisho njalo masezuba umuntu yangikhulisa le ntombi nomama ngifeke ina 14 years kuye hey bantwana basezulwini khona umuntu akakhulise uzalwa nawe ugcinwe ingane belithi uma seduma selifikile izulu ebesisho ithi hezulu namafu owe babalithu ngijabula ngibona nabakhokheli bakithi bakhona abakhokheli bakuThemalimoth ebezithatha ifoto ilibekela wangifundisa lokho mina ngikhulumela umndeni kodwa esuke endabeni enkulu esuka kithi kwabiyela ubaba mhla ezomganisa ngishile ebusuku ubaba khona into wayeyigodlile mhla ezomganisa wayephethe iphilo ndaba ezethu bafundisi benkosi wayephethe iphilo mndeni wabatshela anilahlekelwanga nonto kodwa nizuza umusa ngoba benoyibona nini into enhle kangaka abashumala abahle kangaka hey ubona njengoba umkhwana basimayile yabona nje basimayile labo baba abafamile benkosi bena babona nini abavangela abangaka ukuthi udadewethu akayenzanga le nkosi ungangibuki wena ngisazokhuluma ungangibuki ngoba ngikhuluma la mina khuluma i-firstborn yala ekhaya ngiyi-firstborn yala ekhaya lezi ingane umfundisi wayebelethwa yimi engambeletha umfundisi uzalelwe emehlweni angikhukhumali ngalokho yethu uma esephethe inkonzo ngizoba sisu sigcwala umoya abantu basezulwini
ngiyabonga ngibonga umusa nje ukuthi sibe kule nkonzo efana nalena inkonzo efana nalena yale ntombi yakithi ubaba khona into ayiphethe mhla izomganisa lengangiqala ubona ubaba bekhala mina ngangiqala ubona ubaba bekhala inyembezi udadewethu ke ngoba elelelana nje akadukile ngoba ehambele ehambele khona lo mkhuhlane la umfice khona udadewethu ukhulele eJudiya ebheka ibheke laseJudiya ebekwe inkosi wathi eqeda isikole nje eqeda isikole lapho ayifunda khona eNdundulu wayesephathwa umkhuhlane okufanele ayofunda ohlanga udadewethu omdala wagcine ufunda ohlanga ethathwa ulangaphuma sohla abantu bahangula wamthatha wasemsosha yena wayesemthathe sombeke eJudiya wayehlala eJudiya uze wagana ehlala eJudiya evalelisa wavalelisa enkosini yelanga efike ekhaya wafika ngesonto lokuthu seyogana ngoba wayeqashisiwe ubaba ke ile ndawo nje incane yomndeni ubaba lokho egodle into ayigodlile hawo ugodleni ubaba uyakhala uzwe isicawini ukhona into ayigodlile nje emhlophe indwangu emhlophe amase kuphunywa idadewethu esengale sebevalelisa sekuphunywa yayisifike enduthi sifika phambi kwakhe yayishaka lento wayiqaqa lento ayiphetheyo wayesekhipha ihlabelelo uthi mntanami ngunika nakho lokhu uyo wembatha noma uhamba ikhona ukuzohamba nawe ikhona ukuzolala nawe wakhala babathi angizazi lento abangiletho kwaphuma uhamba ngisho ukuthi abantwana basezulwini ngibongela udadewethu kuningi engakhuluma kodwa ngifisa ukusho ukuthi sengikhulumile ngizwa nje ngimnandi ukuthi udadewethu noma ehambile ubhala incwadi entabeni zabahlali iselinde ubhala incwadi entabeni zaselinde akuvami ukuthi umuntu aphekezele azaphekezele nje ubukhosi bakube mayesehamba emhlabeni njengoba ngisho ngithi nangumfoko wenkosi yakithi nangibaba wenkosi yakithi sengibona ngemfoko amakhothozo umfundisi omkhulu wami la abafundisi benkosi siyanamukela abafundisi benkosi siyanamukela abafundisi benkosi hayi baba angimukele zona ihambe sengiyajaya nje ngishaya idress engibukayo bobaba abafundisi ya ngibuka hayi ngibuka ngangibheka ngoba lokho engikhuluma lasophinde ukukhuluma futhi ngiyacina mina ke babushozi abafundisi benkosi udadewethu la kodwa kusiyena udadewethu ungikhulisile ngina 14 years ngikhuliswe uyena until to 30 years umbaba mfundisi ngiyabonga nkosi mfundisi wenkosi ngisho njalo mina ungikhulisile ngakho konke bebe ngiphume baba umfundisi ushozi njengengane ngiphume ngihambe nami ngothi thuphuta sizona ngothi ngibese khiwe zonke izinto ukhiwe ngisho amawindi awukinathele awubeke ngisho isitulo eminyango lapha ngisakwazi ukungena ngilale entabeni bakhona nangomuntu okungazi kahle na ngibonga ukudumisa umndeni ke uyabonga umndeni wakwabiyela njengoba ukhosi bakwabiyela ukhona siyabonga abantwana basezulwini ukusiphathela kahle bojela udadewethu uzeli ingane unemizi waduke nobaba unemizi ubaba unemizi lapha kwa8 imizi nje yafika amakhosi kasaba kusale kumfowethu nami ungaphi umfowethu awuvele indaba ezithi abakubona ungaphi phakamise isandla abakubona sesele sobabili ade simbongele izolo umfowethu udokotela sinodokotela lapha ekhaya thina ade embathi ijazi elibomvu nezwile omunye lapha ebuhleni ethi khona babathamba batha amajazi abo bazoboshwa thina likhona ke ekhaya ade ayolanda nje ijazi elibomvu ngibonga kakhulu bantwana basezulwini ngibongela umndeni wakithi ngibongele udadewethu hamba kahle mkazi hamba kahle sobethu hamba kahle menziwa ngibongela ungikhulisile mina ke ngiyibongela mina siyobonana la siya khona onyazini ngoba siyindawo siyonyazini ayigindawo siyakuyo uma elahlekile endleleni ngicela umphefumulo wakhe ushemba ngawiseli ezitheni zakhe kodwa uwisele ezandleni zeingilosi zonyazi lokho engikucelayo hamba kahle dadewethu sazokubeka kulomuzi awu lekabhova ibethela ukwaza kuyisiza umntana manje bathi kubaleka kuyithela ihlazo zama ziyinsizwa abantu besizwe ngiyabonga mphathi wohlelo noma ngibhedile nje ngithethele abantu ngenziwa ukujabula nosizi uma unosizi futhi ukujabula ukuthi ubhaliza ngikulingisela ukubani befuthele edu Nkosi kusemezweni
sengihlanjululwe uwewe kwaNkosi angisadingi omunye futhi sengihlanjululwe uwewe kwaNkosi Sengiyathokoza bezinginetha kakhulu bengisindelwa kodwa ke usefikile umphathi wohlelo sengizocela ukushela kuyena nginishiya naye emakholwa ayibonga Nkosi Angibingelele ngibonge kokoroshe lami ungibekezelela angikhuleke amakhosi nasendlunkulu akhona phakathi kwethu ngibingelele abafundisi benkosi abakhona phakathi kwethu abavangeli nabashumayeli nabakhokheli bandla lonke amen ikhulu zami ke ikhona lapha emsamo umkhatshwa ophethe umnyango wezemfundo nabakumbhele ngiyakubingelela abaphathi ngiyaxolisa ngiqale esikoleni engigadi sesona sibe nesimo ingane la khona idla ama chips waphuma lamaphilisi aphumayo so ke bengelulu ukushiya uminduna zonke nomphakathi wonke usubuthelene esikoleni waphoqa ukuthi angiqale khona kade ngimele ngivuse noma kunje ayikho into enhle njengokufela esandleni sikaShemba inkosikazi ifela esandleni sikaShemba ayisomuntu ayisenyanga ayisomthakathi ayezaphowana into ebalekile le ukuthi uzofela kubantu siyasuka beziyahlala ngingumshumayeli ke uSithole mina njalo nginelungelo lokusungisa abantu nokuhlalisa abantu ubona ke umkhulu seyisukumisela seyihlalisela abantu kanti intambo yini namhlanje bafana ukuvula ngomkhuleko ngiyacabanga ukuthi sekuvuliwe ozokemukela ihambe lisekwenziwa ngithi okhulumela umndeni wakabiyela umvangeli ngimbonile ngithi mayisuka manje zithi okhulumela uMacron uMr H Ndwandwe ngithi khona niseduze babantwana cela ukunikeza wena intambo usemva kwami yashi Ambonge umphathi wohlelo uthe umphathi wohlelo wangempela usefikile ke besabanje angithathele ithuba ngibingelele zonke abazalwane bonke abakhona phakathi kwethu ngezihla zonke ezikhona ngoba ziphutha mase ngifuna ukubabala ngibona lezo fenteje khona bese basengonile khona sinemgcobi khona amen bazalwane
njengoba besishilo ke ngondwandwe isibonga makhelwane khona la bazothi abanye hawu omakhelwane beyingaka lo sephoseka njengesagila esijejeliwe uqhamngaphi lokhu kuqhamba kuyena umama amazwi asho yena ngomlomo wakhe wafika ekhaya kithi lapho kwandwandwe entokuzweni ihloni zasekhaya entokuzweni ayibazama ngamandla entokuzweni kulana neno ufika entokuzweni wathi yabona mfana wami ufuna amasengithule ufike uzomkhulumela khulumela umakhelwane angifuni bazoqamba manga basho ngesikhona yakuthanda ngoba wena wadaleka kabi ngoba uhletshilwa siyabonga kakhulu siyayixoxa ngesixoxa nomfundisi umfethu lo umonji ithanda okuthathile nto kamama wakho xa utayithatha ithi mayasuka kuyena uthi uyazi nami wangitshela masithi ngiyathola naba abaningi lapha ke hamba wahlala esho ethi ungakenzi iphutha ushiye nami mfana kamhliziyo intombi ziyogana ukuthi angikhulumele wathi ngiyazi ukuthi uma kukhona ongahambanga kahle awunqumi kabili uyosho cha ngizohamba emagameni akhe akukho uyichashaza elikhona engilaziyo umama njoba nilahlekelwe nathi silahlekelwe kakhulu nathi singomakhelwane ukushila umfowethu ubaba ujele la okade wakhuluma phambilini khona emukela umndeni wathi bethi mayisengene kubonakala uwenza umehluko kunjani phela wayitha nqomu kabili nje namangibona yena ukuthi akanqomu kabili imanje into yisho uyayisho ngikhuluma ke nami engikwaziyo ubuke kwenzeke nasekhaya base konke into ebizithi phela zithi ukuthi usedawume kancane yawubila hlala la uhlale kulale thathi uzomusa uzosukuma usuzwile ukuthi uthini ube njalo ke nje sisibonga kakhulu ukuthi sihlatsane kahle ke nomama kuningi engakusho ngenxa yesikhathi nasesikhathi ndwangqinga wathi ngiyanazi nibona nibe impuphu nikhuluma ningaqithi zogcina nje kwakusho impela wathi okungenani isikhathi ungenaso sokusukumile nje mfana kamhliziyo enxifa wababingelele usohlala phansi wathi ubuqedile inhliziyo yami yobigezekile ngoba ngiyahlupha futhi angitholakali niyophelele emgwaqweni njengethayi ngihlale nehla nenyuka ngathi baba phela mama phela umsebenzi phela kuyaphunyulwa nasemsebenzini so sibonga kakhulu umakhelwane egameni lomakhelwane sineke kakhulu sikhusile umama ke mina mfike phela ngimncane kakhulu la angisemncane kodwa kasengihlakaniphile sengiqinile ngiyakhumbula nje ngizule nje ubaba la esho ukuthi wayekhona bebewona cha wayekhona mhlawumbe usazombona mhlawumbe ngasemncane nyana ukukhomba imncele nje la ngiyakhumbula ukuthi wakhamba mina phambili kwabe sekhona ihamba mfana khomba umncele ugcina kuphi sihlatsane kahle nomama sihlatsane nababa sekhona sihlatsane kahle nabafowethu uNkulunkulu emhlebe futhi because ukuthi uNkulunkulu emuhle uNkulunkulu uphile malibonge igama lenkosi amen. Asibonge bakugcwalise egameni lomakhelwane bakugwansa lesi sibongo bakugwansa siyabonga kakhulu baba vuma hamba slowly, you know? Jaha. Avume wena vuma.
Angibingelele konke umuntu uchemile, angibingelele bese sidumisa umkhokheli wenkosi ongumphathi wethu omnyango wezemfundo. Ngiyabingelela mawami sanibonani. Ngowela ngijabule. Manje futhi sibhethe umkhuhlane wena bengeke ngutshele ngoba ngibonile ukuthi uzohlubuka ulimale yikho ke ngitsuniniza sengitsuninizela wena nje ngoba kahle hle khona ngiyagula ngicela ke ukukhulumela amadodana akhe ubhuti uziphe jele baba Ngisukuba nokubonga nangibingelela bonke abagcotshwa nabo bonke abaphathi bendawo yakwaHlabisa siyakhele ngibingelele nebandla ibandla lonke abaholi bakhona abakhokheli nabaphathi beinsizwa ngiphinde ngibingelele nomndeni wakwaJele losingawo namhlanje nami ngizibingelele futhi ngizocela umphathi wohlelo kukhona isihlabelelo engisithandayo lapha ezihlabelweni zamanazareta kuverse I think verse 4 esithi oyinkosi noyinceke ngicela nje ningidonsele nje leyo verse kuphela nginxa isikhathi leyo verse nje kuphela oyinkosi noyinceke bayafana elibeni emphathisa angubalinye yaniphethu Uhlela nawamshumayeli ngithe ngokuzwa ukuthi umama akasekho ngiphazamiseke kakhulu ngephuke kakhulu ngokwazi ukuthi mina naye ngisakhuluma nje mina naye
besinobudlelwano obunjani ngoba ey'nsukwini ezinhlanu besikade siqeda ukukhuluma kodwa khona okungiphazamisile ekukhulumeni kwethu ngoba njalo masikhuluma sifonelene masiqeda ikholi kuyakuba ukuthi mina sengimkolota mangimkolota ngimkolota imali yakwa-doctor noma ngimkolota imali yokuthi aye emhlanganweni noma ngimkolota imali yenyama kodwa lokho this time akwenzeka la ube nje ukhuluma ubeka sithanda-ke thina abafana ukusithopha uyazi thina amadoda phela siyathanda ukuthophiwa ngoba yilapho sifila khona ukuthi singobani kwenzeke lokho nje kodwa ukukolotana khona kwako uthe mase ngizwa lento kwakuvuka lokho ukuthi konja umama vese behlala ngikhuluma naye but lokho akwenzakalanga why kungenzakalanga ngoba kuhlale kwenzeka okay ke mina uziphe mina umfana wokuqala la ekhaya umama okay umama mina mangimncane ufike nje sengiqala ukuvuleka amehlo ubeka thanda uphondo kakhulu hayi bezokuhlohla uphondo inkinga yami bengifike ngibe nayo bekuthi mangiqeda ukuchathwa uye bese ngihambe ngiyolala mangivula lapho sengifuna ukuyodlala sengiphile nini kodwa kusala sengiphilile engisho ukuthi ke kuningi engakubala ngibala nje lokho engisokukhumbula ebunganeni uyabona noma sengimdala futhi phela umama ungichathe phela ngivela kodwa ke ekugcineni kwakho konke mina bengiyithola sengiphila ngakho-ke bafowethu bodadewethu enginabo lana wajele ukhona usisomdala umbala ngazo ngithi asiqineni nje idolo uNkulunkulu uzoba nathi ya uNkulunkulu khona uNkulunkulu waba khona ubaba eshiya ngo-2010 namanje uNkulunkulu akayashintshi usesekhona futhi iBhayibheli lami liyasho lithi akekho oziphilelayo uma siphila siphilela inkosi uma sifa siphila inkosi liphinde lithi babusisiwe abafayo abafela enkosini angazi ke nina nizwe ukuthi umama uhambe ekuphi mayihamba ngokwami ukwazi uhambele elinda lithi iBhayibheli lithi babusisiwe abahamba abathi mabahamba bahambele enkosini wabona umfundisi uthi ngendlela ungachazwa kahle samthambi kwevesi uthi ufunda lelo vesi uthi indoda yasuka yathatha imithwalo yayo ngoba udokotela eseyitshela ukuthi hayi wena selongosuku olodwa ukuthi uhambe yashona enduneni induna yamdlulisela enkosini yendawo yabuza inkosi ukuthi uzokwenza ngathi hayi sekuyileso sikhathi sekufanele ke ngizofela la kuwe kwathiwa no akushiwo lo bazalwane bami ngiyabonga uthaso enisenze ngalo la kwajele njengokufika kwenu mangibheka emva kwami ngibheka indawo zonke nebandla lamaNazaretha isandla eliselule ngakhona namandla elisipha wona ingakho ningibona ngikhona nokukhuluma lamagama engiwakhulumayo ingenxa yenu ngithi bese ngizothi kumondli umondli umfundisi ujele umfowethu lo ingane yakwethu le ithe noma ibekwa iba umfundisi kwaba yimi ufonayo ukuthi hayi mfundisi ngiyakubongela baba ingane yakwethu lana mfethu nawe nosisi bakho nabodadewethu nabafowethu ngithi asimeni idola asiqine bafowethu ngiyabonga ethi indaba ayipheleli la iphele likhona ibandla lapha ngaphesheya iphelela iphelela
seni right kakhulu ke manje esengibona ukuthi ayisiyangena enkantsheni asiqedele ke ulondeka jela isasuku isiphithi sefika inkandla uNkulunkulu wami yangena inkandla namaphethelo yelwe bantu iphalela Asula, Asula,